whapea ele I maua lava ia le 10 miliona foi lea mo le tu malo sa fatafa mo le pole ase update lau fiong. Na veri o ina kabineta lo ia. O te lo le fele process o le tu malo la o vai atu o ia mautino sa o le account la vitu piton. O te vatu foi la tu la lo malo le tu malo sa fata lava mai on sa. I umane foi nei mea o se ta isolo. Eu al tatu se lau lima sfuta la le foi se ta isolo. Fai awala fo isi o sui ngoa sui pe whanau, whaonga pe whanau tasi. Se vai ele me fo le wo ye. E fai awala tonga fiti ata ngata. Ai te tau fia te mau, te o te fesiri na maila se tali alo ia le. Awo mana afe se lau ale tangata. Afe se lau ale tangata. Sul miliona. Mo sa fata. Pe ona fai lo atu. Ia mafuanga e rena tuai una verify isi pe ona fai atu e. O lau ele le fa inga lau ave a ele fa inga le a tau mafai. Ia ole ele tutu unga le bank. Ale ka le mena ka ko maf. E mana o mia ia le bank statement. Ia ole ala mana o mia le bank statement. O na proof ai. O la ele bank account ko e lua approve ai. O la active le account. Mena e reina mana wa lei fu ia nisi o lo fasea mai. O la wa tu mato bank account. A fu mo to fe mai e tu ia bank statements. Wa ele mena fa pe wa to se fia masina o policies a fu ia a bank sa ko ia tu lo le ia la lo account au inactive. Wa le to fin fa nga ia ba ku tu pele penal ia le pele pe tala mele tu pela mena la mana o mai ia le ia te mana mai mo fo le sina ben to fesidi mai ma to fai nei tangata ia ba tu se bank statement ia ono tu langa na ia e so tu fai malu puenga ono le tele o fo io o mana me mana mia inai ai pe ono fai atu ole nganga lava io o tato committee o tato malo ia au lava ni pe fai fai tau te pisa muri foni ni fa fasi ai la titi au ni vesi le tato ia tatou ia ono fa so ino le tatou tupe ia nera tam fai ia ki lia uma menei ana watua mai lo malau sele lo lava le sa I lo afionga tu lava ia le fisili le I le tu malo sa fata le o manino le sia ia inga manino le bank o le ia le account le bank fai ona tau fa manino te isi mai lo fionga pe tau tala te isi mai po a ia vaenga mo mia le mo mia ina ia provide me tangata fa mon ia le ia me muare mo mia lo pe fa nau pe ia me foi pe ia lo passport wale ole si me foi le ia lo pe fai poi pa wa fai poi po tu langa foi ole mela va foi le auna fa manino atu I foi le te ufa pe tangata ole o la we lo IT pa lo tama le ole ese foi la le verification process o tato mela e na mia o mai nei me e fa manino mai ia ole a me se foi le se tu langa foi le o sui lo swafa ia tu langa na me se lava pe a vatu lo passport ese lo ngo ia vatu lo pe fanau ese lo ngo ia ma fu mai wifi pe mela na ne na mia le la fo ile famunianga le pe ponga ia fa ia le ona imena na vatu ai artele au tangata zo I mau uma me na mai fa mau fa ta pe nai pa lo nga umile le ta wa to le mafuanga o le verification there ina ia multi no lava a lu se fu sa le mo yu lu se fu na sa uma so fa mola na le mau le si lia tolu se laulen ta o lo fionga woman sign le MOU and if all the mouth fa pe ta si fa mo le o to te le wa pe o lawa mo fa mo nga di ma fa pe fitu fa mo nga ye fi mo ya ni sila to ta sia se mera to o le sia mele le tu ngata o me le bank statement no nai o lawa la pe no fa to la ye ile account ya ile active ile o mena le pi fa mo ni o ta sina me ya o si voi tangata ya o fa to mai me au pe o Fole o so le fia o fa pe o to o fa fia ma ia fa malu lua tua e tau ona mo me ia ona o le fa
whaaleinga ma whamaninonga o le tātou ngā ruenga le whātini. Whionga lo fisili mo le tulanga le sosoani o le tise. Mwhaina whailo lau whionga le toa tōru se lau mon tupu ma company e leo le amaua ia whamanianga o sawa i uma ma upolu. Il po le motu po le tato atunu ato. Vena upolu whamonmule. Mana tua fo le tātou whaalawlawe le sa tu la imaina upolu. Ana iei fo ia na o vaenga upolu. Ia o le tūlanga na le sa mata i tūina le leilawa. Ia le tātou EPC. Ia tūlanga i tātou EPC. So ele ila ni tātsanga mai sama. O le tōru la liberi mai e le mawho a ia whamaumonga i misi whamolmolo whio. Ranga level verification. Le fo e tā ua e la fionga ia fui ia tātou statements. Bank statements. Ia o tūlanga ana o tātou bank statements. Ia wa ia fo tūlanga wa tu ina mai fo ia se fina ngala fo ia tātou mtanga wenga o tu pepe on saundoa ia fui ia a whapeo lau bank statement o le po o tōru le ono masina ia o lo mo mia mai e le tātou mtanga wenga o tu pepe bank statement an updated bank statement. E whawhainga tā fo ia le tūlanga lea mana tō fo e tau a whionga e le isei se mana o e aresanga bank statement. Yeah, is either says, you know, this is personal information, your financial details. E lava la tūlanga fo ilo mātou ngā lue ai. E ia vai ngō le bank statement e au mai ai na le pito I lunga o le tātou bank statement. E whaamau tinoa mai ai. O le, e o ngā le bank statement, o lo active le bank statement. Ia au nisi ana o tūlanga o mana o ngō lo tuina mai e ta wana watu le full statement. Ia I fo I taimi ia sa no fo I fui I le tūlanga fo I le ngagwenga I sa whata. Mātou te toi tau mawhai ai fo I tua I tātou nuu mawhio anga nei tonu le tūmalo. O no tūlanga I o bank statements o nai mo mia. So o le tūlanga la pena sa noa I o ngaenga na tā ua le te ma IDs. Ia e tātou IDs ia wa pe fo na sa no fo I fui wai tu sa lava ia tūlanga fo ia requirements o le ese ngo swafa ia man tu foi la au mai le swafa matai ia e mai si fa mau ngai fa nga swafa matai ia ala sa ulo swafa na au mai ai tonu sanga po le MOU mo sfata ina ele o fa nga pe ese si swafa matai ia o nga wenga la vai tau mafai o e lea ia e moni ma fa mauni tu langa o tātou pepa ia wha mauni ai, ia peona tu ina mai ai, ia swafa fo I o e mōre I lalo tātou energy crisis I claims, a pena fo I sa whata. Ia, wha malo ati lo sunga nei vaenga o le aso. Ia, o la ofisili o le tūlanga lea I le tupe lea mo le taui o le I tuai sa whata. O ngā whatia e le tupe lea o na tongi uma ia I lātou nei e singia mat se fulu a whe peona ia ia ele whainu mera leo tangata atua ese mai ei malifitu se lau leo wha mua. Ia, o la ngaftia. La ngaftia wa o le mena ne kusana o amailo le tupe. Ia mato ngā lulu e lo le o le amount lea. Ia mato tisiro lo le vai ngā o le amount I la wha ingo tangata. Le mena o le whainga na le whai whaatinoa ngā rua. Si tūlanga taui lea I afulingoa, I me ina whaalanga ina I le pawa. E to tongi sao le tupe pe toi whaafo I lava I le oloa lea po le aseta tangata lea sa whaalanga ina whaamolmole. Longi le tupe. Saswani le tise. Taluai ona le sa o ye filo inga mo mola wa fionga ye a inga fo ye le sa a vela to talo sanga ai le yo o tultov il to committee o la se to langa wa ye ona le fa long longa to e mo le tanel to pela ni ngatalo ila venga 12 soswani o le taimi nei o le alo o ave ale fa mo I tatou tal sanga ye au mai o lo ta oto fo ile ngai luenga e to ilo ma to tilo ia le tātou committee po le tātou ofisa tonu fo ile tūlanga na tūla I mai na le mawhai ai o na maua ia te leo tātsanga peo na au mai ai fo inisi o tātou I tū malo
e le o mawhai ona wha maonia ne tātou ofisa tūtonu le taimi nei, ma e le fo se taimi i le taimi nei, e mawhai ai ona toi wha atino sei si su enga. Pau le tūlanga lo ave le wha mua se i tutongi uma tātou tānsanga i o mai a wha maonia, ono o le te le fo i o ngā luenga lo ta mawhai e tau ona wha atino, o le process, ia lo ta oto pea le sina ngā luenga, o le a wha pea ona tilo tilo le tātou committee, al tātou ofisa tūtonu. E whaatino se suenga, ia le ale tūlanga nā la iona le maua tātou forms nei. Sa whaatino le tūlanga ina ia whaingo fia le malu le atunu ona au mai tono la tō tāsanga. Ia peita ia ne ia se toi tangtanga i pēr komiti nisi o vaenga i tauna toi whaatlea. Ina ia awane i toi tūla i mai se whaafitari whaapēr lumana.